Današnja utakmica, odnosno današnji spektakl fudbal na pijesku između selekcije BiH Haklera, najboljeg državnog tima, i selekcije BiH novinara je najbolji dokaz da fudbal na pijesku ulazi u sve domove, na sva vrata, tako da kažem, u BiH, i mislim da je ovo na neki način posljednje zvono ljudima koji brinu pogotovo u Nogometnom savezu ili onima koji zaduženi za to da se osnuje što prije i državni tim fudbala na pijesku, ono što je u Europi i u svijetu godinama atrakcija, dakle nešto najbolje što svijet prikazuje, pogotovo u nekim, tako da kažem, mrtvim sezonama, nešto što je i sportsko i zabavni spektakl, mislim da treba što prije u BiH. Ova ideja za fudbal na pijesku, to je izvrsno i mislim da bi trebali ljudi iz Nogometnog fudbalskog saveza da podrže ovo, da se napravi reprezentacija, jer vidimo da svi imaju, sve evropske zemlje imaju fudbal na pijesku. Još jednom bi pohvalio ovu akciju i ovu današnju utakmicu. Ovo je i popularno i atraktivno i mislim da svakom novom utakmicom sve više će dobiti na i popularnosti, na sve više toj i atraktivnosti, da što više igrača, zvijezda dolazi da igra ovako. Kažem da Nogometni savez treba osnovati selekciju fudbal na pijesku, dakle da to bude sport za početak, da se igra ovako na nekim prigodnim događajima, svakako da bude u što skorije vrijeme i da ima svoju ligu, svoje prvenstvo i da imamo reprezentaciju koja će nas predstavljati na internacionalnim takmičenjima.